Gibitbit na sab sa kadaugan ni three-time NBA scoring champion Kevin Durant ang Oklahoma City Thunders kontra sa two-time NBA defending champion Miami Heat. Si Durant nakapupo og 33 points para sa 112-95 nga kadaugan sa Thunder batok sa Miami. Gikan sa 18-point deficit sa first quarter, naningkamot si Durant aron makaipsot sa depensa ni LeBron James. Nakaposte usab og 22 points si Serge Ibaka para sa 9th straight game sa Oklahoma City. Si LeBron James may ambag og 34 points sa habig sa Miami.